دیگه کسر اذا دست مانجنی گنجایشی تو آنی نیست. ها ونكتب ما قدموا وآثارهم. فرمانه که من الله نوشته کنم آیا چی چی دیم داتا دنیا تا و چی ٹک و نشانش اشتا دنیا تا. انسان عمل هم نویسه و ای عملانی ٹک و نشانی هم نویسه. مسجد روتیم پا یک عبادت یا ہمیں گاما کے جنان کن تو رو ہمیں پدم تمشی ہم آجر خبری کن خبر اثر کے لی یہ تمام چیزیں شد نوشته کن اللہ فرمان نوشته بند تو ایر بند پرچہ ایر بند پر خاطری کے باندھا ہمیں انسان نہ منی من کدی من کجا شرک کرتا وجه الدليل يوم تشهد عليهم يعني أعضاء والجوارح يك وقت گواهی دین کہ ایش تی کرتگین الله أكبر. مردگا من زندگی کنم و اینی دیم دادگی عمل و کرتگین من یادداشت کنم و آینی زمین سر اثر و نشانیاں من یادداشت کنم وكل شيء احصيناه في امام مبين. و ہر یک چیزی چا آئینی کرتگین اللہ فرمان کا من یادداشت کرتگو کنانش یک حجتی تا یک انچی چیزی اتہا کہ اثر ظاہر دلیل و حجتی بھی برائے کہ آئی چیزی چا آئی خبر و حکمہ ہے چیزی پروشت نہ کرنا انہا و انکار کرت نہ کرنا. تو ای بودتی قوم حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی قوم قریش ہے آل اسماعیل ہے آل ابراہیم ہے ای بود ای حال بلی اشانا یک نمونه و مثالی هست بون وستگی قومی ہے. فرمان کا پا ہدایت و پا ہدایت نزورت یک واقعی هست تو آ واقعی و تی قوم دیما ایر کا واقعی چیئے وضرب لهم مثلا اصحاب القرية یک ملکی هست آبادی هست اذ جاءها المرسلون ای ملک و آبادی گورا اللہ قاصد هست اللہ حکم داتن کہ شما ای ملک میتے کے مردمان بروتو منی کلہو پیغام و منی حکمان بدے. وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. وقتی کہ منی اللہ قاصد آتانی گورا قاصد چونے آتا اذ ارسلنا الیہم اثنین اولی برا ای شہر میتگا من دیم دات وتی دو قاصد فكذبوهما وما وليها برا قوما قاصدانا يعني اي پیغام كلها دروغ ليك دروغ نعوذ بالله انك دروغ ما بعد هذا مكر. فرمان كان كي الدوين انا ايش همي كدر تنكرت كيف فعززنا بثالث پریشانی مدد تا مبوتی دیگی قاصدی ہم دیم دا دیگی یک پیغمبری ہم دیم دا اولا دوتن یک نفری کی گیش بونو سه بوتا یک جماعتی بوتا گوڑا ایسا ہیں واجکارا قوم و قوم مردم و بادشاہ و عوام و ریت و وزیر و گزیر و مشیر و درینا نگوش انا الیکم مرسلون وجہ ماچ اللہ طرفش میں گوڑا قاصد و پیغمبر ہیں آپ تکی بات وقت نہیں ہے مرچوتی جندہ اچھی گوننے ما اللہ قاصد انا الیکم مرسلون شمع گورا شمع آبادی و ملک گورا ما اللہ قاصد